Wena ugcina ngithembiso sithi ukwazile ukuthi uhambe uyovulela amanye amadoda inyawo. Unayo iproof yalento oyikhulumayo. Manje wena bawumela umshado. Iproof yalento nawe oyikhulumayo. Musa. Amasimba le uzozwa ngama-ex instead of hayibo Just sis. My brother, stop it. Uzonyanya kutshela kunamadoda intanga zami mina ngikulandile 2 years. Wena uzoyenza lamasimbo wayenzayo. 2 years yonke ngilindane nawe. intanga zakho umfana wena. Hayi my no ungamenzi kanjani. Uya waqalwa makamuye. Yes, bada kirana yona. Ngithula bazawushaba. Anga sina challenge. Hello, I'm so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Josie Pascoe Real Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in, without forgetting to email us on Josie Pascoe, the Soto today. So guys, today ke tlile mona le abona le lona ke go gymming hantle, ke ka mo gara Jimmy, ke ngoletse ke Abuti Joseph, ska Abuti Joseph a ngoletse jwalo, o go Blue hantle ke na le bothata le girlfriend aka, a girlfriend aka ke motho ileng a dula tsa ntse rena ke le virgin, batho ba kileng ba utlwana le ena, ba ntotsa ditori tse ding. So ke mo joditse gore hantlantle o tlo nthola kwa gym ubane ne ke tseba ha ka bona di camera a ka setle a confessa because of time and time ha ke mo botsa ke mo question gore ganti wa wetsela so ha nkarabe so ke batla go lona Josie Pascoe ha le tlile mohlomong lona o tla le araba dikarabo tseo se ke batla go amphe tsona. So basically guys ema fela ha nyane ke bua le Abuti Joseph. Yes baby. Hi guys, ke re ke gotlile hape le Abuti Joseph ska hane le bona gore ke qadile mona ntse ke le jotsa gore ke mo gymming motho mo le kae? Ngiyaphila njani siswami? Ya lena ke teng my brother. Kopa fela o jotse di viewers tsa Josie Pascoe hantlantle wena wa go ngolletsa Abuti Joseph. Hey my sister nginenkinga man. So kunosisi engiphila naye igama lakhe uThandeka. Sineminyaka siphila sonke. Sineminyaka sithandana. So mina ngitshela ukuthi uyijija ngokwazi kwami. Yabo? So I've been trying to wait for her ngizama ukuthi okay yena into angithembisa yona ukuthi masingathandana mhlambe 2 years and then kuyoze kufike lesikhathi sakhe ukuthi a break ubujiji because she said she's underage. But mangizwa amahemhem ngabangani bami nabantu estradeni mabakhuluma bayasho ukuthi lo muntu lona ubusy nabantu. And manje ngathi ufakazi sebeyaphuma and yena uloku uyaphika ungitshela ukuthi uyi-virgin. Oh so wena mawufuna ukuba intimate nayo uThandeka o jotsa ditori tsa gore yena ke le virgin while wena batho ba o jotsang bona ke difference a gore wetsela Abantu bala ekuhlaleni abanye abantu engizwana nabo. the time inbox akhe but le ngathi ukhohlwe puti hano ungola molo inbox hona le mo mention ile gore nama ex wakhe anokusho ukuthi alele naye phela ke ake batla ufa di viewers tsaka tsa Josie Pascoe information e wrong ha ke bahlalosetsa ile ama ex yona. Yes, ngeke ngahlangana nomunye umfana bekajola naye lapha eDeep Kloof. So this thing kuyaziwe lokushini ukuthi umuntu wami ungitshela ukuthi yena uyijiji. So lama accidentally nabo bazwile ukuthi mina angitholi akangishayisi. So bona baza kimi bangitshela ukuthi dala umuntu lo udlala ngawe lo ukutshela ukuthi yena uyijiji akusijiji thina siyamudla yabona. So mina lento la ngiphathi kahle because every time yena mangimbuza uthi yena uyijiji uyemhlangeni hey what noma nje yabona. So wena kahle masimbiza lana ufuna ukuthola iclarity ufuna ukuthola nje yeah ngifuna ngiexplainele ukuthi why angicambela amanga because it's clear ukuthi lento angitshela yona amanga abantu ba explain bayasho ukuthi bambonile. So wena if abantu bebangakutshelanga bongena inkinga ukuthi vele nje uThandeka ivirgin Bengizomlinda as she's saying ukuthi she wants me to prove ukuthi vele I'm really into her, but yabona manje mase ngizwe idory ezikanje ukuthi she's busy sleeping around while I am waiting for her. I wanna know something ane ke batla botsa this thing if no Thandeka akafitla and then ha fitla jwalo are ebe a confirm are ebe a confessa vele ngwatsa king vele mina vele ngisi virgin uzoqhubeka ngale relationship noma. Yeah, that's a very tough question because like seng investe okuningi ethandweni lethu yabo. So ngasho ukuthi ngiyazikholwa lezi zinto ezikhuluma yilabantu laba kodwa nje angizibelieve because I've never seen anything. I'm just hearing stories. So ngifuna ukuzwa from yena and I still believe ukuthi there's hope kulothando lwethu. Nanoma uthola ukuthi nje akusi virgin impilo yaqhubeka. Eish, ayile izongilimaza kakhulu my sister because I've been waiting. It's been 2 years and a half manje ngimlindile. So manga find out ukuthi she's been lying to me, I don't think I'll be able to carry on with her.
Yeah, So ngengikwazi. wena njengoba ule stress ka Virgin no tshepisise go batla monyalo. Ngifuna ukumshada, ngiyamthanda. Okay. Oh, okay, come in. Thanks Gucci. Thank you my brother. Oh, se ke se botla gona o dula mo ka di dress nice ane. How are you? I'm good. Thanks for asking. What's up? Ya ke sharp my sis. Yeah, OC ke a tseba go o itsontso tsa mamole o kopane le Gucci ska o latile and ska fitla a go tla mona Jimmy. Next time bo go joditse gore no expect lo kopana le abuti mona gore Ke maketse o mpoleletse gore motho wa ka o batla o bua le nna. So ke a makala no Joseph a tlo ntlisetsa di camera. What's going on? okay. Joseph ki yo wena ka lebitso mang konje? Ke Thandeka. Thandeka yes. Utlwandise ke le lebetse ke lebitso babo. Yeah, but ntse ke o bitsa kana kweo. So Joseph Thandeka ki yo he. I'm Sithando Sam. All right. Nayi ngiyaphila. Ya ungamangali njengoba ngibizela abantu lana like it's been a while sithandana mina nawe. Uyazi nawe ukuthi since ngukulindile like ngithole uyijiji angithi uyazi lento leyo. Ngisaseyilona ijiji. Oh saseyilona. Yeah, ngisengilungisa le ndaba ukuthi uthi ungithole ngiyilona, ngisayilona ijiji. Saseyintombinto. Yeah, ingathi sekushintshile manje ngisaseyijiji yebo. Okay. Usaseyijiji. So into eyenzakalayo hayi ukuthi mina ngithi ngiyayibelieve lento engizizwa ngabantu kodwa mangihamba endleleni ngizwa amahemhem ngawe. Thiwa wena uyabonakala uhamba namadoda uyabonakala uphuma endlini kwenye indoda futhi there's a other guy who claims to be your ex ongitshela ukuthi yena ulele nawe so angisazi ukuthi mina ngikholwe bani makuwuwe nabo because omunye usho lokho wena ungitshela ukuthi uyijiji abanye bangitshela ukuthi bayakwazi wena so bengifuna wena ungitshele kahle kahle iqiniso ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Okay, so wena Sithandwa sami uzoshuthi kahle kahle okokuqala awungithembi because if bongithemba Hayi ukuthi angithembi mina ngithi ngizobuza since bona basho abanye bathi bayakubona lo we ex yena into wes uthi yena uke walala nawe. okokuqala wena ne-ex yakhona ningazongijwayela amasimba ngoba I think mina nawe siyazi ukuthi umhlanga into engihambayo ngiyahlola konke lokho manje wena musu uzoqhamuka uhambayo ukuphi Thandeka because last week ingane bezibuye emhlangeni awuzange wabonakala wena kanti uhlola kuphi wena. Sithandeka wena utsamaya emhlanga uyahlola uyasho ukuthi nje uyintombinto nje Nkosi yami we virgin nawe iyazi sex. Itsibe akitsibanele monana so wena ngazi ngiyahlola yes last week awazi ukuthi bengise KZN kwakhona ugogo wami oshonile njengoba bebahambile ezinye ingane ngangakhona ukuhamba ngenxa yalento leyo. So Sithandeka le ex le ethi yona ilale nawe usho ukuthi yona icamba manga Nkosi yami mina kuyabotha ke I'm not saying ule virgin or ule virgin. There's no thing like that kilitshitshi na kuyahlola. So kusukela nje uyakusukela mayethi yena ulale nawe. Shuthi phela Manje labo makhe laba ngazi uthi abo bani laba bathi bayakubona ungena endlini yeni indoda bese uphuma usuku kwenzani kanti lapho endlini yandoda uthwang uthiwa wena usukena enhlungu ungena lapha yana kabo. Sparks angazongijwayela amasimba akakutshela ukuthi uSparks njalo mangidlula uhlezi akhuluma izinto ezisnacks uthini like ubona thotha hore yazi wena mangakuthola embedeni yazi wena mangakubamba usho kanjani futhi yena ufuna ukulala nawe uSparks bese makafika ngapha usotsho ngibamaka bona ne maka ntwe jwalo like uyazi Sithandwa sami ka ubitsetsa mohlola ngisho ungawuhlola bo virgin no ulitlobona hore ke letshitshi ungazolwela into hamba uyizwe ebantwini uhamba utshelwa abantu ukuthi ngiyadliwa mina sengifuna ukuzibonela ke manje it's either ukuzibonela mina ngizozithestela ngokwami ngizwe ukuthi usaseyitshitshi na keep ubu virgin like I've been waiting for this girl kunini ngimele abuto wahlanya yes exactly thula ke sharp if mina nawe siyaqhubeka ngale it's either siyayeka or siyaqhubeka mina nawe uyangizwisa ukuthi uyitshitshi abuto ne re kopane hantle a fitla hona mfrehe ke kopa ubu angfreha hantle amtshotsa go wangata engeng ka mjotsa gore nna ke santsane ke le letshitshi so nthotse asintotse ke di etsang sathini wathi uzokhipha amalobola exactly uwakhipile ngizwe izinto ngawe ke kanti matha kabala ditipini Mr Johnson to say itabala izinto ngawe wo ngizwe izinto ngabathi ufuna ukubonisa abantu ukuthi siphila kanjani manje ukuthi izo lezi zinto hlezi uziyashayana
uzuzenza na ufuna ukubabonisa ukuthi isithembiso sethu lese angisigcinanga wena ugcinanga isithembiso sethu ukwazile ukuthi uhambe uyovulela amanye amadoda inyawo unayo iproof yalento oyikhulumayo Manje wena bawumele umshado. iproof yalento nawe oyikhulumayo musa amasimba le uzozwa ngama-ex instead of hayi boy amasimba lento yamuzwa Brother, stop it. No, ke sichapa msadika. If yena udecide ukubala labo man. Yes, but wrong way. 2 years yonke 2 years thandeka ngikulindile Uyamthanda ngithi. Mlalele. Yaziwe ngeke ngitsho ukuthi ngiyamthanda ngisamfuni lo muntu lona Mama, isifele lento le yingakho angeke ngize ngikupha kanjani uyangiqhinisa wena khona into ongenzela yona khona into ongenzela yona amanga nje namhlanje wena utshela ukuthi ngiyaqhinisa Tshela amasimba kahle wena Sisi maqala. Ayikho futhi into engifuna ukuyikhuluma nawe Shuthi wena laba ubapha ubuvirginity bakulele nabo ngoba bayakuqhinisa. vele bayangenzela izinto Mr. Jones. Wait. yiyo lento ahleza ndoda ungeke man nje babonisa ubuwena bakho So my sister nebekangakubhethi wena wayobreak ubuvirgin ngaphandle. ngoba bakhona amadoda iy'ntanga zakhe ezenza izinto angakhona ukuzenza babonise My brother, stop it. uzonyanya kutshela kunamadoda intanga zami mina ngikulindile wena uzoyenza lamasimbo wayenzayo 2 years yonke ngilindane nawe iy'ntanga zakho umfana wena Hayi my sister, no, ungamenzi kanjani. wakalwa Kamuye. Yes, but akirana yona. Ngithula bazawushaya Angasinatshelenge. ne ke mo rata Yes. honestly ne ke But mo why rata buile maka wa go letšetše wena ganti wa tseba wa. ke le letšetše na kwa kopana le nna o etsayetse Hey, can't. le yena ungena bowuyitshitsha amadoda ahlakaniphile la ngaphandle bazokubonisa ukuthi umfazi uphathwa kanjani enzelwe ini kanjani nanoma ungakusondela Uyenze ubufebe bawuloku ufebezela ngithi. Ngabe ngabe umtsheli imali angithi akakhona akakwenzi na into ahleza ayihlelele uhlezi uzokutshela ngeinsimu zakhe mele njalo ahleza ejimini ingathi khona into eyenzakala uthusaka ngithipsetsawo uthusaka ngithipsetsawo amasimba weinsimbi Maka my sis now mawenza ubufebe akukho right beka manje umlimeza inhliziyo uthe wena ivirgin yena uzitshela ukuthi njena uyoshada ivirgin angazi naye maka njengoba athi ufuna ukuyokushada kanti wena sowulele mina ngilimethi ngilimele nami angithi nami bekumele ngihambe ngiloko ngidlana nawo wonke lamadoda ukuthi ngize ngiyenze lezi zinto ongakhona ukuzenza wena uthi uyindoda uphisa uhlala namadoda Wena wena uzokulimaza lo muntu. oh saseyitshitshi wena suyaphanda wena uyahosha kahle kahle into ongitshela yona ngithi indoda anginayo mele ngiphandile mele ngibone indlela zokuphela asidli sonke awudle kusena awudli mawulala athi wena uhlezi ubhizi ngeinsimbi zakho akazi ukuthi ubenefitani kule insimbi marukusala ulala adlile each and every day bengicela umphendule ukuthi nalokho la re jile magwinya ka drinko pop o ibitsa dijo yona ntho wena le That's why ngisho my sis wena ufebezelile and ngabe umtshelile ukuthi lezo zinto zama-drinko papa tseba keng a o sa ka hlompho ne a ke tlo mane ke ntse ke waste matla ka ke ntse ke hlalosana le ntho e ngata moshimane o hlotse ke thaka tsa hae moshimane ebile wa tseba keng ne ke kgathetse se ke tsamaya jwale So my sis, Ke a tsamaya a ke tlo bua nix ha o mmatla o nka mo nka le ne drinko pop kaofela o ska tlo nhlolla my sis nna ke wena o ikgethetseng drinko papa bosi ke manga o fostile gore moqome masepa kaofela ntho tseo manga my sis motho na o fosta gore moqome ke mang ha ke batla una drinko papa nna o tla dula ntse o hlalosetsa ka tshepe tsena tsa hae no mojola ntse una sweet 80 o mojotse ntse una drinko papa ska nna o tsa bofebe oh o mojotse ntse una sweet 80 mos ha a re nna ke monke ngwanyano my brother athi sipapano kuthi ke kopa wa itse keng abuti wa tseba nna lalela my brother ne I don't wanna lie wa bona bohloko ba butlwanga ne butlwa ke nna because of the wena munhu wait uyasebenza wena uyasebenza sisilona ngiyamphandela ngenza yonke into lalela ke my brother Like- my brother lalela let me tell you something ane ke batla go dule ntse o imametse la se ke le sio pele hao o nnahane mantswa blue let me tell you something when you a giving person
a se tshwantse o expect hore motho o mong le yena o tla ba giving pele o na leng yona ka se expect Mara mamela my ungenza brother. kanjani? Listen, So, my brother. ungenza kanjani? Mamela my brother ke re ke a o jwetsa bon a ke re wena no le giving o bontsha di efforts tsa o kaofela so o ska expect hore motho o mong le yena o nka ka tsela eo te o mo ratang ka teng o ska expect hore ka o rata ka teng yes She promised Ubona? ukuthi mina naye sizoshada. Uthe kimi uyi-virgin ngathi ngizomlinda ngizoze ngimlobole. Manje sengizwa amahemhem ukuthi yena uyadliwa na uze uyaconfirm manje uyavuma ukuthi mina Kopa ungitumelle ngimenzile. ku advice Ntombazana ngisawathembi like lo muntu lo. Abafani mara, I amantombazana. trusted her with everything that I had and this is what I get. But So listen, like you can't say ayiqali ngawe, my kunamanye brother. amantombazana ngaphandle ngi-right like amantombazana I'm good. Shuthi wena nyeke usakhona ukuphila ngaphandle mele uphile my brother ngiyazi ukuthi wethekile but mele uphile kule life After this I'm never trusting anyone else empilweni abantu yami. abafani bhuti wami Lo ngikhohlwa ngaye lo. ngicela umtshele Gucci ezumjida maybe ubhuti ak understand ukuthi abantu abafani Women aren't the same. Even with me, I've had my share of heartbreak, but women aren't the same. Uyenza kanjani into kanje like after 2 years and a half we've been angithi planning to be uyambona together. nje and uzithandela today- imali bomupha wena isweet namagwinya njengoba khala athi mina ngikuthatha ngoba bomdlisa isweet Mara bekadla nami besilala sidlile. yes angithi bekangayi appreciate Namhlanje yena sekakwazi ukukhuluma kanje ukuthi mina ngimnikeza ama-sweet date namagwinya. uthanda namagwinya ne-sweet date ungababhuti wami mina I'm so sorry for kwamanje nje ambo police inhliziyo but ngijabulelani so uyazi ukuthi boloku ujola nje ngiyephici entombazane ethanda mama Hayi kulungile. yeah I'm so sorry I'm so sorry Gucci ke pa no buele abuti mo gona o tshousa moya Jo guys, abuti o re nametsetsa everything. A try la ntse ba ja magwenya le sweet date. Na try hore ba washe. But ngwanyana le o buile maka hore ne le virgin, o tlile le virgin. Ka baka la re fela ona batla tšhelete a hlogo. A siya motho o mo appreciateang, motho o thousang a nyolosa lena. A lo robalana ka montle. But ntho ke tshonko wa abuti wa tseba keng ha hile a be sharp, a thole motho o mo leveling ya hae, motho tlo mo ratang ka ditshipi tsa hae, motho tlo mo ratang le sweet date ya hae, motho tlo mo ratang le magwenya hae. Le utlwile ha se ke tswa ngwanyana a reng konna, a re ke sale le abuti a kgone gore abuti ampe sweet date le magwenya. So wa mmakatsa because of nna ne ke tlo thusa yena ke batla go bona ganti tse ke fihla mo. Eish o senyela le nwana la pelo ka iqala ba bohloko batho ba bomme ke kopa re beng le lerato ke kopa re itlweleng ntho ya o ratana mabapi re rata tšhelete one day tlo re bolaya tšhelete re ithotse mona ene re tlo isia mona so tšhelete a ska ba first priority maphelong a rona ha rona re ilene ngoba batho ba better re isebelletseng heart re ipalleleng heart re iketsetseng dintho heart le hore le ha se motho a ngata sa mannete o ska qetela so mo sile ka baka la hore hana tšhelete ke a le rata guys and I'll see you in the next episode yes baby.